sukut bersmergana rekrutkan pemerintahan pengalon peribadan. Janda pertama lebih siamati kami kali bubu kami tarigan mergana. Begepe siamati kami kali bubu kami singalo perninin. Begepe siamati kami singalo siken. Begepe siamati kami kali bubu kami singalo perkempun. Ijenda goreh malam bekal ate kami sukut baris mergana. Karena bagai kape man bandu kerina sini terahkan kami arah kutanari reh kerina meriah ras malam ate kami bas ke malam ate kami eda. Enda kami lo kari ngasap mulihkan sa hanya kami ertoto man di bata. Artinya galak kemalaman ulik kena man baduskan sekalak artinya dan kesehatan kejuajuan kabar rumah tangga. Metoto kami. Kata bas kemalaman hati kami. Kejap kami ngedekai kekurangan kami. Kau kenia peternak kami. Mungkin ngeda melalui HP, mungkin saja kelang-kelang. Enda kirinana membantu kalibu kami. Nembah maaf kami 10 saat jari-jari kami. Enda ulah kal jadi tama-tama ukurdu, jadi tama-tama kejuaan man bata kerina. Kelangate Tuhan tetap sinemani kita. Maka banci erdalan peradatan agi kami berubah ras bangun mergana. Kami arah Runggun Bandar Gugung. Antara mga kami bagai peman bandu poda. Enda mga kami kerina poda. Ndau pe ipalapalai kami gelahna jumpa kita i jambur Tanjung Langkat enda ate kami guna petunggungkan kerja adat anak adik kami. Makasih man bandu poda selamat nin kami man bandu sehat kam jadi penggurun kami bagepe man bandu agi kami reni ras bangun bas waris derbi gingku kam gosah jadi moria ras mambre tanggung jawab ndung go tambah makananin kami selaku kami ngawani perpulungan ikutinu krina kaisi ngo yaturkan moria ijape kam pagi tading. Selamat manbadu anak kami rah permen kami simpejabukan. Jendanari ke depan gelah kampe duana sehat-sehat artua habayak kam janah belin pasu-pasu Tuhan man badu. Mata mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Kam Jai dan Rizka. Kam salah satu pengurus Permata di kategori kita Permata. Jadi kami yakin Kam pasti bisa menjadi pemimpin di keluarga Andu nanti ya kan Jai. Dimanapun nanti Kam duanya tinggal, kami yakin teruskanlah pelayanan Andu, jangan Kam tinggalkan Tuhan, tetaplah berpegangan kepada Tuhan dalam menjalani keluarga Andu nanti yang baru. Kam go resmi secara peradatan ibas waris serbi go kam ngalokan kemas basun tidur di batanari kelang-kelangan pendetata. Selamat ning kami membantu kami saya bangun dah Rizka Berubarus lah jabu si terkemalangan mantuan. Jadi jabe pagi kam tading ulah lupa kami ikuti perpulungan jabu-jabu. Kami pesan pelaku pengurus PJJ tingkatkan selalu kehadiran dalam perpulungan jabu-jabu bagi kategorial sidibana. Endam kuakam. Ika ras impalna berikan kami kadontarah sektor Immanuel Bandar Gugung panjang perjabundu jumpa bulan matawari kam toto kami arah sektor Immanuel Bandar Gugung bujur.
Januari Mamre, tapi tetap dengan pengurus Permata. Ya. Kepala dinas dalam kepala sekolah Bagai peman gereja Gepkin naungan Ibu Gembala Sidang Damai Rasita Sembering Malaya, kami Bu yang mengatakan bujur melalaman Bandu. Tuhan simberikan ca rezeki simpar man Bandu, ras kesehatan man Bandu. Bagaimana ningku ngatakan caman Bandu. Wah, nandangi kempu kami, begitu nandangi teman kami saya kini tekan, Gepkin nanjong langkat, NDP bujur nakayon Bandu, go belala sekendu pasu-pasu nandangi kempu kami ndak perjabona, begitu luas senggo sekendu man kami, labu kami ngasuk mulih kencaman Bandu ke skala, toto kami dibatalah sis mulih man Bandu kerinana. Jenari peneng kami ibas kerhenduk krina entah mungkin pengalong-along kami lalu bagi kurundu jadi ena minta maaf kami bandu krina na jenari pentah labo pendek salam ni kami sekalak jadi arah pengesorena salam sehat man bandu krina sirehe baik bas gep jenari Bandar Gogong mungkin pernah GBKP Bangun Mulia jenari karena kempu kami luana enak andai neng kami kita kenia labu lajen dari kita kan pendahin jadi neng kami memandu pertama pengurus Mamre daftar kendulah ya jadi pengurus Mamre mungkin labu ya ikut bagi bas PA Mamre tapi ada kan Mamre bagi kata kamban sing pagi segan kami tanggung nangan pagi bagi peman bandu pengurus Moria daftar kendulah kempu kami jadi Moria Runggun Bangun Mulia jadi jenda bukan anggotana sebab ya gelarna labu pindah bas Bangun Mulia hari tapi kita gendahin mungkin lah ya gereja Bangun Mulia jadi harapan kami kai pagi adangan Bah Morian dah Mamre berkata kaman akan Mami Induriska pertama lewekan katakan Mami Man Bandu selamat kami bas menempuh hidup baru sehat-sehat kam jumpa rezeki kam jumpa bulan matawari janah kape nderbi kam go ngalaukan pasu-pasu rah Tuhan pengindon kami adi ibas gereja GBKP jadilah kam jadi Moria si rajin perpulungan rajin kamar toto rajin kam ku gereja bagai bebere kami Jesaya Jesaya lahir mudu-mudu aku darami pulungan tawar Kerina bulungi karangan nunggu mekusia Rimo panggil pitu erbagai Epenggo inul ati Kersu pitu inganan Epenggo ijamputi Lau pitu sampuran Epenggo ibu ate Kari, boritan usai ulang, kurang mengongkar-ngongkar. Penakin nanda tigaan, lalat lemahan. Berpuamu dan nak mancar-ancar kamu ngerana nandang semua tuamu. Engkau ya kulan bisa beli nakku, berkurang dengar. Segel-geli pekidah ku ngerana tentu saja.
mulai rasenda ulan ay bagi ngerana empat sejak saya bagi ulang ngerana bagi danakku si matuamu bagi amemu orang kepada sebab amemu malik nari ay mamemu nakku bapak lik tinggal jenda kami restoran kami sangat kam perjabukan emkakan beberapa kami anda silih renda kulubai sehat kam gelah ngasap kam ngadap kerina emkakan beberapa kami idah kami sendiri nendangi kam emkakan nak buru kami baru semergana Sri Bandu Krinana Kiris Deru Lalit Bandur Dubahan la Bandu Simbelah nganan beberapa kami mata dungunan bagaimana dengan kami makanan dengan kami kam renda kulobe set makam terus mulai bas warisi senda kun pemasu-masun ibaidur di batanari kelang-kelangkan pendeta janah kapai bas warisi senda ngau kadung indu agat adat indu jadi nda basienda amai beberapa mana makanan dengan kami terbeluh kam arih-arih kam ras bangun mergana indah terbeluh kam nandangi si mutuandu emkakan bibindu dengan kami arih du pekena-kena zabun dua setialah kam sampai akhir bagian dengan kami jadi naman bandu kam baby emkakan bibi permen bibi beberapa kami indah ija pagilah beluh na beberapa kami baru sendai tengah jabuna ya ajari indu iya bagaimana dengan kami keraem kakan puang du bagaimana dengan kami gendak kata indah dandankan dengan tegun kami sedalanan em kakan singalo perkempun Mama Rasma Mindu pertama lebih selamat man beberapa kami si dilaki resi beru erbi enggo jalau pasu-pasu erkelangkan Bapak Pendeta jadi agenda kami, pengharapan kami Man Bandu, Duana, beberapa kami entah ijape kam karitading Duana tetaplah ikuti kegiatan perpulungan ibas gereja ulah lupa kena sebab nadakam adibas rumah tangga pasti kari sada masa jumpa kari tah permasalahan selisih paham tah ugape kari jumpa ibas rumah tangga adi rajin kita mengikuti perpulungan, rajin kita ertoto mandibata beberapa kami pasti kita banci melewati cobaan tantangan ibas rumah tanggata. Pedah kata tersingan arah kam kalbu kami, bagi pedah Hindu kami anak berundu kami, bagi pedah Hindu beberedu, enda kerinana mudah-mudahan menjadi si menjadi kegeluhan kami sekeluarga bagi man beberendu bagi lebih kata kena arah aku bojor turang ibrei turang du wis pengelangkahi amin nagya agindu ngelangkahi ulah megelut ukurndu toto agindu ras silihindu pedas kakam dat jodoh Wei turang. Kami menjual bas jabundu. Makanan alo kendu kenda amak tayangan enda cukup hanya bergin saja podomindu. Adi bas suhari pagi gulung duka mulihkan banci kam jai pagi encari. Bagaimana dengan kami alo kendu alo greh ukur. Ya. Makanan sienda kape tambah tolaina endam dasir kami kaman Bandu beras mecihau gelah mecihau babantang geluh ikut ras mak naruh Raja Mulia galah termulian babantang adin dong kupu di kita anda kape kerah apa to anda kerah mamandu anda ken panjang murah galah mulah rezeki dua dari klub bay bagaimana dengan kami alo kendo meriah hukum nindu beri kendaka sampandu bagaimana dengan nindu galah rekam kari ke rumah nar sampan kakak manggau ya masuk ya lagi apa dengan kami singalo berendai
Ya, terus Alpi dengan kamlit. Tes. Enda beri mana? Engkai kana skala ngenca mamangku enda. Rehat indu. Enterem kel kami ginting dai ginting merganandai. Bapak ndueng lah tenah kena kerinana. Aku ngenca kata kena. Gua ada kam bagai. Kenapa si enda? Ya amin lagi ala kami pulung terembas ginting kak ken mamandu. Ulah tam mau kurdu. Sabin orang tua ikut seorang tua. Gelah kes didong doah kami kam kerina. Bagaimana dengan kam anak berutua kami, kam kuda dalan kami. Bagaimana dengan kami? Amin lah. Bang foto. Kau, ya, mereka kesemat pun. Epe mamindu kangeda. Makanan das kena menpandukan panjang murah, gelah murah rezeki indu. Toto kami kali membundu eng terutama na mula rezeki indu gelah anda perlu berkari. Dia lelisen dulu terdah Hindu kami. Bagaimana dengan kami? Ya. Sabinkan terus ya. Juang kita kerina. Oh kalimbu si pulung. Ikutkan tuang sangat petambang nata singalak ngalak nako ikutkan tuang sangat petambang nata singalak ngalak nang bagendam kita pulung matonggong ari tape kolarayo kam kalimbu bukuang silara pilih sawir kerina kam tua ko kam babare kempu kami sinja bukan bana panjang gelap perdam mundur bantako embaka ngayulat tendintang cucuri di batang berenak sangap nama banta yo patapkan mankam bere-bere kami sir jabu si empo kami enda singalo perkempun kapan turang nondong du makana mankam si bere-bere kami si delaki nina kam buat impal mabege berubarus jadi selamat nin kam mankam bere-bere kami kam kalak bangun setuna bangun enda kali buku terketeken buat nanggo anak bermenteri kami maka persentabi lebih man kam kali bubu kami bangun mergana jadi ban bere-bere kami ertoto mandibata jumpa pagi kam sinutu cimpa arah sinaki mayang jadilah kam toto kami terjeng bisa memberi toto man kam bere-bere kami sideberu enda tanda-tanda induk kami endalah kam si sengketan rahasia leban jadilah kam mindo kami manbandu kelengi perjabundu olah tutusi erjabu adi tutusi erjabu banci 5 jabundu ija Pak Sasienda pe waringgoben kita lihat dengan keadaan sehat-sehat rasa semangat pertama lebih katakan kami manbandu kam si rejabu
selamat ibas perjabundu, sesura-surandu, sehat-sehat kam. Bagai peman bandu jang, ras turangku, selamat kampas pejabukan anak. Akan mandi bata karena bekas pengarak-ngarakna maka ngasa nandangi bunda kita pulung dengan ibas jambur Tanjung Langkat denda. Pertama-tama lebih katakan kami man bre kami jelbo bagai peras anak kami berubarus ya selamat kam pejabukan kempu kami ya. Bagi peman unda ras ujang sehat-sehat kam karena kami enda terus si mantau kempu kami enda kami enda turut campur terus untuk perjabun kempu kami enda maka sehat kam terus ujang gelah kam jadi penggurun kami aku pe kokap labong lebih katakan kami man beri kami duana selamat baskam penjabukan kempu kami pasuarenda laku kurang KIP maka jenari kupudi resehat nakam megekam sarindu rezekindu sebab lid dengan ada kempu kami si sekolah dengar si membutuhkan biaya makana sehat-sehat kam duana bagi Rubarus Eda gorjabu bre kami peseh kel tekai bijadina malam kel kami terlebih si jadi anak kami pe berubarus pas jadi cukup senang ukur kami Basedi turang kami berubarus ijabas perjabun bre kami mulai jenda kupudi sehat-sehat kam lagna KIP murah rezekindu bagai peman bandu bre kami bagai peranak kami bre kami bangun mergana enda dengan bre kami tercabu enda mesti pertama dengan pasce mamandu pecuk sedang ukurku terlebih anak kami kang si buat dubru harus pasce anakku berubarus sekeleng-kelengan pagi kena doana walakin rubat-rubat ukur bibindu ukur bapandu ras kempu kami si dia baru tutus telur jabu kempu sob dan do aku ni bulang do kami sungai bingenari entram mereka berhejah nari maka dah do tutus telur jabu bagai peman anak kami ras kela kami sehat kam percabukan kempu bre ras anak kami aku pe supervisor jangrana Widah ndai gua apa pelaksanaan karena perjabun bre kami cukup sikap bandu mengata kami kerina kalimbu bundu pak singalu lumas bahasa dia turang kucapkan lebih menbandu selamat menbandu karena perjabun bre kami sukses kampe sehat-sehat jenda nari kulebena relik na rezeki itu turang berukaro berubarus mankam bre kami bangun mergana anak kami berukaro berubarus selamat ningkuman bandu lebih karena perjabun manteki simbaru bahasa denda pe mandibata bahwa rienda kita banci pulung dalam keadaan sehat-sehat kerina begenda je saya makandai bege termna idahdu pulung mamandu baru semerganenda diteken mamandu enda kerina adalanna
yang enda mempersada untuk 6 kecamatan enda. Ina Sebinge, Bohorok, Salapian, Hutan Baru, 4 dengan 10 ngate 6. Dina bagi turang kami pagi tatap lu ija pagi lit perpulungan baru Semergane menjingkatlah mbah bere-berete. Ada terutama kam gokin masuk bah bere-bere barus. Jenari rajinlah kam dai putari lit perpulungan arisan marga barus senda menjingkatlah kam ru. Tak mungkin pagi bagi sirja bukan bana buah pagi nisuan merih manuk niasu dan anak lelaki anak deberu durka rezeki kena. Tuhan ibas benwari endape kita berena dengan kesehatan ras ije kita banci pulung dengan kerina alumuhuli ijenda perpulungan si Muhammad kalim bubu kami bagi pepuang kerina singalo berbere singalo ulumas chicken perninin bagi perkempun jenda kami sukut bangun mergana ngatakan bujur kerina man kalim bubu kami nggo isempat kenareh cegeseh ka kuben warienda kena tampak dengan kerina turang bapa lakina benu-benu ngajar-ngajari kami anak du turang du maka melala mindo bujur kami man kena kerina dibatalah si memberikan kesehatan rah rezeki man bantak kerina ije turang bapa nggo ibegi kami kerina pedah-pedahan du ajaran du man permen kami man anak kami turang bapa maka ijenda anak kami arah permen kami melala kalau nggo begiken kena ajar-ajar arah kalim bubuta maka sidalankan gelah kerina totona kerina totomohuli puang kalim bubu kami sembiring pelawi mergana arah temandu sedalaran kerina bagi pesi hamati kami kalim bubu kami singalo chicken ginting suka mergana batangna bagi pesi amati kami kalim kami singalo penenen ginting munte bagi pesi amati kami kalim kami baru mergana ras teman saudara krina ijapa nggo kamreken pedah nendangi kempu kami bre-brendo entah pe kempundu entah pe impaldo enda bujur katan kayon bandu ya mera sampit katan dua krina ku kempu kamenda gelah kai singgo 11 kendu enda banci idan kena jenari pe banci ipai kena jadi iya jagam deh berutam bermalam sikap-sikap kamu keluahin iya foto kamu lebih manbandu tukang foto nandangi kempundu tapi beberendu sindungi peradatan warisi senda enggau iya singal lumas simpat kecamatan Binge Salapian Hutan Baru Bohorok
apa ikam delik sama baluah si tergelar kam singalo lumas rikut rasa arisan baru sebergana gobanci sakendo. Iya terus linda luah du gobanci berekendo. Apa ipela kam rendobah puang nupuang kami. Kam senina sembuyang sepemeren separibanan sepangolon tukur air ikut ras tendebus nukrina. Radung tampakmu lungkam karina kali bubuk kami puang ni puang kami sila pilihku ijang kibas waris si sandak endang ratanak mendat turang dunandai baru-barus rikut generasilik do bapa bangun markana rikut generas tape bibi dunandai baru ginting rikut generas bangkiladu Bapak kami bangun markana ku tengah-tengah jabudu turang mama silikimpa karena kita ibas waris si sandak endang emekap dungi peradatan anak kami bangun mergana babarendun tak kampundung tumbuk kiara simpalna baru-baru enda mekel dalan tapu lungkarina anak kali bubuk puang kami terlebih kelami man Bandung dagai sempiring berkana pelawi bagai ku tenang kan singalokan perkampung laket tadingan ginting mergana dua sandalan silar pilih silar rendoba kam singalokan cikan perninin ibas kepulungan deh kel mamangku mama pelawi kel markana malam kel ngekate kami kenatap-natap babaredu silik du mamangku mama pelawi kel markana bagai kel nge nina barang babare du nadaik baru-baru
berikut keras babare du bangun merkana saja kel ngencak mamangku mama sembiring kel merkana mami ibas kepulungan dwe ibas pertenang kami kanak berusi minta rindu mamangku mama taklin ngekap dong sila payona mama pelawi merkana edam dalandung resadakare budna ngajari kami karina babarendun tak kampunu ibas perjabun anak kami mama mami sili ningen kataku turangku gome kam naik rebelas kata guna nuri kena tendu kelang mamangku mama ibas bare kendu totondu simo kulie nangdangi perjabun kampung dai kanak kami mama ibas kepulungan dai ibas pertenangan kami turang du siling du ginting merkana melalakal nge kekurangan kami bagai kalnge nina turang dunandai berubarus baru ginting tengah-tengah jabun maka kula kalke tama-tama sangku dukurnu mama mami silikim pal ginting kal markana ibas kal ngela payo kunala teng-teng naturang ginting markana ulah kal me tama-tama sangku dukurnu ginting kal markana ibas kami lah beluke maka berekendung dagai pada kajarnduk nang dagi kami terlebih nang dangi babarek kampundre si saya bangun mergane turang ginting kel merkana maka kampe sangap kelap pagi bereken pedak ajar dwe simo kulik nang dangi kanak kami si saya turang ginting kel merkadang kampek bagem bapa kel nandai keledangku barus kel merkana ulah kalme tama-tama sangku dukurnu ibas perjabun babare kampung dua kanak kami si saya turang barus kalmarkana melakal nge berubarus si mejile tengah-tengah jabunu ibas nggol lagi duk dagai paldai anak kami berubarus berugintinge kel babare mamana malam kelnge kate kami mama du mami tu anakku babare mamana saya saja kelngengan cababare mamana saya terbalu kampagi babare kel mamana nadangi kel nadendwe si perliake silakel sangabe saya babare kel mamana emkel pagi dalandu erbagi-bagi ke kalangan dwe
nagdangik na dendwe si berubah rusai maka bagem bapangku bangun kalmargana halo kendudagai permendwe berubah rusai kel bapangku kampek macuak tu wari kuras nadai kami berubah rusai bapangku tabat tambah kelnge kesehatan dunadai berubah-rus ulah kelnge kam sakit-sakit bibit cawir dage kel kam metuah ningen kupak bengkila bagai kelnge nina barang kata pusuk permendai berubah-rus turang nadai berubah-rus maka selamat ning kami man bandu babarekel mamana ibas perjabunduk ibas warisi sendakido maka na cawir dage pagi perjabundwe mupus anak dilaki kanak di barulakam pagi anakku berubah-rus babare mamana bangun merkana kampek bagem ibas perjamun kempundai nadeng ku beruginting tapi sidang ngadeng kampulung nadeng malam kelnge kateku anak du nadeng beruginting maka kampek macuak tu wak nadeng beruginting sehat-sehat kam maka tetap jadi pengurun kami anak du kampudu sinterame bagai kelnget nina barang kata kanak du pusuk anak du nadai beruginting maka kampek macuak jua sukut tambar malam markana ulah dage kel kambanggar banggar sukut tambar malam markana kampek karinat nama cuang-cuang cawir nagekel kamatua sukut tamar malam margana sila kelar pilih Karina, oh nade bapa si pulung, arikut kentua sangat petaba, nata singalak alak nako, arikut kentua sangat petaba, nata singalak alak na, bagendang kita Polong matunggo ari tape kolarayo kam silit turang kami si pejamu kenanang samir nage kam tuago kam bamare kempuk kami sinja bukan bana panjang gelap perjabundu maka ngayulan tendintang jujuri di batang perena sengap namang bantako maka ngayulan tendintang jujuri di batang perena sengap naman bantang bagindang kita
kolong matunggu ari tape kolarayo kan sukut bangun merganan silar pilih tetap bersada karindu anak baru kami kamba bare kempu kami sinja bukan bana panjang gelap berjabundu ya sir jabatan patamkan ya nandai baru sekali nari kemasak ya sebut ayo olah padah nari salamindu ayo rodak-odak rasak-asak aja kami ya olah padah nari salamindu nandai baru rodak-odak aja kam oi lo dari man salaman oi iya ay bagai-bagem kali bubuk kami puang kami terlebih kamploi mergana singolo perkebun aginting mergana dua sendalanan singalokon ciken-ciken perninin laket tandingan baru semergana singalokon ulung mas bagai baik kalim bubu si pedumi sukut tambar malam silar pilih silar nobah bagai-bagem kalim bubu puang kami mama silimpal silih dengan kata kuturangku aing tutuh malam aing kelate kami anak berundu anak berumantrindu karena ija lah teridah kami lah beluh guna pahaga kam ibas pertanahan kami ibas perjabun anak kami babarendu kempundu si bangun mergana tumbuk rahasia impalna anak du ekap si berubah buru ginting bagai-bagai kali bubuk kami puang kami lebih kurang nakap du ibas perkundul du ibas warisi sendah guna pahaga kami kam entah lipiak kam tu si kurangna si lebihna ayulah tama-tama sakudukur du karena bagai-bagai kerja kami belukna anak berudu anak berumantri du guna reban simuli guna pahaga kam ibas warisi sendah enda endam dalam dur sada arih bicara lipek kam tu si kurang kami silbi kami endam dalam durusur ngajar-ngajari kami maka kami pe anak berudu anak berumantrindu rebelukna jenda nari pagi terus kulbewari bagai mina anak berudu anak berumantrindu sukut bangun mergana kelang-kelangkan babah ginting mergana sirbelas kata bagai-bagai kali bubuang kami sirang mulih pekari kita ibas campurin danari sirang mejuah-juah mulih pekam kari kurmah dan sekalak-sekalak ay tetap kam kawali Tuhan dapat tindu pekari keluarga impal kami rumah ay keadaan sehat-sehat bujuah-juah bagai nina sukut tambar malam mertotong nangit Tuhan di bata gelah toto endan sakapenda ya yukun di bata suku tengah-tengah jabun bagai-bagai kuanggap gendang du kami labopang pengadikam landet sir jabatan kari ngatur gendang buku iya sir jabatan atur Ngerana aku menimpal kami restoranku kami menunda restoranku sangap kita kam persebukan kempunta selama ini dape kam ngarak-ngarak sa kebunte unda jadi nina ukurku nang kepengen dibanta kesempatan laku kempu asa ngasup gegeh ta si upayakan sedapat mungkin tapi yakin percaya kita kaisiban kita tetap dibatasi nampati kita endam kuakap be sada kembali menaati membanta kita selaku ninina begini mia kami berundu kami lalap pengurun Bandung lah kami singajari kami
kami anak berundu endam kokap perlebih saya tambah tolena berketangkunan sekenar kota keman permen kami dua anak kam ibas kam pencabukan kempu enda permen kampe harus banyak belajar dalam arti kata kemungkinan besar kuakap ading geluh dengan impal kami restoranku kami ada kam bansing sur kamar arakna tapi kegeluhnya enda di batang atur kunca harus kam belajar ke depanna gua bas kita kalak karo bas kegeluhan bas peradaban kalak karo belajar kita sama-sama belajar kami selamatkan pejabukan permen kami khusus naman kam apa kami rahnande kami sangat kalkam pejabukan kempu kami setuhuna kami ada si sangap nande udah poda ni nandai kila man kam turang kami raheda kami belajar kamu murenda entah gua pagi ini nah jadi lah gua belajar kaman kami ada kami ras turang kami dua nari permen kami siman pejabunkan dua nari permen kami siman pejabunkan maka jadi nari aku lebena sehat-sehat kita kamper belajar cuman kamper Budurman Tuhan Gia matawari gubun tetap dengan kita pulung alu kejajuahan jenda sentabi kami mami buru pelawi baru semergana beberapa pelawi kam gulawus ngadap ku Tuhan tapi tetap kam ngarak-ngarak bastanah di batanari jenda kami mami buru pelawi tampak ras beberendo keleng dengan ate kami kalimbu kami turangku kami buru barus beberapa pelawi maka turangku buru barus enang go pejabukan kam permen kami sintua adineng kami anak berunduk rokondangkan pelawi sehat-sehat kam cawir kam mentua gelah malam ate mami buru pelawi baru semergana beberapa pelawi singgulawas nadingkan kita jadi bagem permen bengkilana bangun mergana beberapa barus engkai makana mane bulang pe kilah harba patendo adikam si kempu pelawi tetap aku bengkilandu sabitu andu ende pe kempu pelawi singalo perkempun dunde kang batangna sabna nondong tigandu kem impal nini biring du kandung lalit rajadan kalak rimpal jadi bagem kuakap turangku kami buru barus sanggap kam cawir kam mentua jadi penggurun permen kami dua nari si mentang jawaban jam keraben wariendai berena dengan kita kesabaran raspe kesehatan galah bancika kita pulung ibas penghujung acara emokap acara anak baru jenda kami selaku anak baru turang duning kuturang bagi man bandu kam turang kami bagi peda kami selamat ning kami man bandu eda kami bagi turang kami selamat pejabukan permen kami sehat-sehat kam turang eda cawir kam metua sangat kam pejabukan permen kam miriakal akap kami natap kena sehat-sehat kam eda sehat-sehat kam turang murah rezeki indu cawir kam metua duana begepe kam permen kami kam sigalangna bujur nih kami membantu permen kami karena ibas perjabunde meriahkan ukur kami senang ukur kami karena surah-surandu bagepe surah-surah kami makana tus kelengindu perjabundu kam duana permen kami bagi kampe ika
sura-sura kena duana. Jadi kelengi perjabundu ulah gara-gara sitik aja percobaan karya atau perbeben bas kena dalan kena ngata sirang ulah sekali pe ibelaskan kena makana kaipe adina erjabuenda edam awal si harus i dalani pelajaran ngenda adina lengar jabu lamlala masalah tapi ane ngor jabu pasti melala masalah. Jadi bagi kena berarti engkau kap kena siap ibas bermasalah karena yang bermasalah banyak masalah. Jadi permen kami sangat perjabundu cawir kametua jumpa anak di laki ras di beru murah rezekindu kami man bandu bibi kami kila kami tukun sinina kami sedadalanan bagepe eda kami turangku kami bujur ning kami man bandu kerina ibas penam dan kepada Tuhan Mandibata karena kami dapat berkumpul di Jambur ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga kepada sile kami, turang kami karena telah menjauhkan permen kami keduanya. Itulah cuman apa pembicaraan kami. Bujur, terima kasih. Kepehken tu kata dibata puda. Kalau asir kemalangan madibata pasti dahna anak ras kempuna nina. Harus yamini kepehken. Kalau asir kemalangan mandi bata idahna anak ras kempuna nanggo si tentu nanggo iketap kendu puda makana ning kami ya selamat kam jenari kulibenar sehat na kam puda guna si ngajari kami sebab tek kami puda adalah kampai kat narije entahlah bebanci kami bagi 10 si gundari date kami maka kami Retoto kami mandi bata gelah kami tetap sehat. Makanya kami pe mankam senina kami. Idah handundai sutrem na kelak pulung. Sutrem na. Tapi ekri na labo bekas penenahkan dua lang. Kuakap si pulung dai 30% pelek tanda indu. Gara-gara bapanteng berat ukur na landahi kerjante. Maka jadi nari kulebena akap kami ya saling mengubah diri kita enak bapak kami gelah ning kami ndai gelah standar kita kerina.
Ya, ada yang godong sukut anak beru tembar malam lebih. Ada lit baban dulu. Masuk anak baru si menteri. Bukan Nendong. 1, 2 senyum. Udah sekidah lengah. Yarih kamu. Singgor letih di tempat sorar di lau sorar lebuh sorana ralo turang lama gogo inganku ngadi latikan tempat suari ras mergi endungilah kon kali bubuk kami metuang-tuang anak beru tambar malam merkana